Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Сиздерге дагы бир жаңылык. Кыргызстандан колдо тигилген барсеткалар келди. Каалоочулар болсо заказ кылсаңыздар болот. Накта кайыш. Таза кайыш экен, а? Таза. İşlerin daha bir көрсөтүүрү. Булар азырынча под заказ. Ашыкчасы да болушу мүмкүн. Заказ кылсаңыздар алып келебиз. Telefon salgıç bir emese koy. Nominen kana telefonu berçi. Telefonumuzlarda salasızlar. Kayra çıkar olganda. Жақшы, ыңгайлуу. Так. Колдо тигилгендиги үчүн билип алганга дагы норма. Şunday, nakta kayıştan. İki türü geldi hazır. Dağın bir türü var. Onday. Kaloşlara. Onu kadar batıtalım. Onday ilsenizler bu. Onun kötü yüzgünler bilet bunu көрсөтүштүн кереги жок. Öyle. Kayış. Чисто. Таза кайыш. Суммасы канчадан булардын? 2,5 миңден болду. Мына ремендери да кайыштан. Атайын бул ушундай айтып заказ кылдырып алдык. Эми фасондорунан может өзгөртсөңүздөр болот. Ушундай анан дагы кроссовка дагы тоже колдо тигилген, прям ручной. Бул кроссовка канча сом? 2,5 миң. Любой немеден. Мен мынаны эксперимент кылып мынаны өзүм кийип жүрөм уже мына. 1 жыл болду ровно. Атайын вообще бир жолдан кренде элекинчи. Бүт кайыштан бут жыттанбайт. Жыттап эсиме окубасын да. Прям нормальный да. Өзүм кийип эксперимент кылып жүрөм атайын. Кроссовканы да өзүм заказ бердим, бирок мага сас келбей билбейм. Кийип көрчү, сас келбесе мен кием. Бисмилlah. Бирок сас келет экен. Бирок алам десең, сүйлөшсөк болот, мен башкадан алдырам да. Хотя бы өзүм кийип жүрсүм. Мага сас келбейт. Кийип көр. Тут прям нормально жүрөт экен да, нар кроссовкада. Кийгин кандай келди? Өлдү. Ha? Өлдү. Ne kılayın sana vereyim be? Bunu ben aldım. Abi jap koydun mu? Şunu iş bilesin. Şunday bu krossovka ket bunda tuğunlar. Ben özüm baş kaldıram. Bana sumkanı aldım. Bana sumkanı aldım. Так, сумкан. Bir karmak görgün bir neme. Ama boş ver yumuşak. Yok, manalı жақшыдай болды. Önce bir başkaça kolga kirdi de. Nasıl? Manalı daha başka. Lan tanık görmüş taksın. Ben takta. Pistoletli salasın day. Doğru. Salfetkemen artısı çıkat gen. Salfetkemen artısı. Ben kettim. Al ketdi, ona vereceğiz. Da nemnesi жоқ екен телефон. Siz ошол менен коштук бердиңиз окшойт. Эми салыңыз. Тартам. Кандай экен? 2,5 миң рубль. Кааласаңыздар алсаңыздар болот. Бүт кайыштан чисто ручной. Almalar kelген 1000 сомдон деп коем бу. Мол калың кайыштан болуптур. Ал уже бир кыйладан бери көтөрүп жатат, а?